Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Mande-mande, Bapak Ibu, peserta tadarus yang saya hormati. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan tadarus kita ini. Tentu aja kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya ini. Dan sholawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah memberikan pedoman kepada kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Baiklah, Mande, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan tadarus Al-Quran kita pada kali ini, juz 16, surat halaman 302, ayat surat Al-Kahfi di sini. Untuk kesempatan pertama, silakan kepada Mande Tati, terlebih dahulu baca Al-Fatihah, kemudian langsung ke ayat 75 di sini. Dan untuk berikutnya kita langsung aja menyambung ya Bapak Ibu untuk peserta berikutnya. Silakan. Mande Tati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tuha. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Qad Tidak bala berhenti. ada di saya tanda shot. Jin boleh, berarti boleh enggak? Qad Beda-beda. qad balagta min ladunni udhra. Fantalaqa hatta idza. Berhenti. Kenapa? No, dalam Al-Quran saya di sana ada kola, jadi beda-beda Di sini menurut juga Al-Quran saya masing-masing tidak aja. ada. Oke. Hmm. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'na hatta idza ataha hatta idza ataya ahla qaryatin istata'na ahlaha Stop. أهلها فأبوا أن أستغفر Ulang dari ahla itu mendekati ahla karya, ulang dari. Yes, ulang dari sana. قرية استطعما Nah, أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
قال هذا فراق بيني قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما غلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أفردنا أن Nggak ada A-nya. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سألت عليكم منه ذكرا. Allah Al-Quran. Silakan. Oh ya, Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba sababa hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha tawbu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'inda fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauman qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu Nak panjang ya? Yes, panjang. Panjang. Panjang ya? Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih
فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول Ibu Mande bukan jaza ya al ya, jaza anil, ada nun kecil ya, nun ika ya di oh, bawah. Jaza anil husna. falahu bisa Nonnya ya di falahu bisa boleh, kalau enggak wa amila saleh. وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفذوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا panjang U-nya وما استطاعوا له نقبا. Allahumma arhamna bil Quran. Baca selanjutnya yang nomor 3 apa tuh? Asbi ya? Asbi silakan.
Asbi, katanya Asbi kalau enggak apa lanjut aja. Ya udah, nggak ada kayaknya Asbi. Lanjut Bu Erni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Ibu Faiza kalau auzubillah boleh ya, tapi dilembutkan zalnya ya Bu, jangan auzubillah, tapi zal ya Bu dilembutkan. iya. Auzu ya, boleh dibaca auzubillah nggak apa-apa, jangan baca bismillah ya, karena nggak ada bismillah di sini. Boleh ta'awuznya boleh. Iya. Dilembutkan zalnya ya Bu, jangan dibaca zai. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hadza rahmatun mir rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Wa'du rabbi ja'alahu dakka awakana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma izi yamuju fi ba'khafis su'a wa aradna jahannama yawma izil lil kafirina ardo allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a afa Jaringannya kurang bagus. Allazina kafaru afahasiballazina kafaru ayat takhizu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaikal lazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabat. Bu, kepanjangan ihinya cuma 2 harkat ya Bu, terlalu lama Ibu ihinya ya. Oh, terlalu lama ya? Ya, kepanjang. 2 harkat ya? Ya. Ulaikal lazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Innal lazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yab'una anha hiwala. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal
bahru qabla an tanfada kalimah tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fama kana yarju liqa'a rabbih wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, kalau bisa sedekahnya yang terakhir aja ya Bu. Kalau udah selesai semua bacaan yang terakhir gitu. baru. Soalnya kan sedekah itu kan udah terakhir kita baca. Ya, untuk selanjutnya Pak Ahmad Hatta. Silakan Pak. Bu. Mohon dilihat nomornya di sini, jadi nggak perlu disebutkan ya Ibu-Ibu. Nah, kan ada nomor di sebelah itu. Jadi langsung aja, nggak usah pakai yang bismillah, langsung aja kalau ada yang tahu. Sorry. Ya. Bismillah. Ya. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shin. Shad. Ya, Pak, pakai dal ya Pak, ada kalau-kalahnya. Kalau shad itu ada ujungnya dal ya. Kaf ha ya ain shad. Ainnya juga disamakan ke shad ya. Ada hukum ikhfa di situ. Kaf ha ya ain shad. Ya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya iz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni hibatul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yurisuni wa yarisu min ali Yarisuni. Yari Pak, bukan yu. yarisuni wa yarisu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiya ya Zakariya inna nubassiruka bigulamis. Ini adanya. Inna ya ada ninya di bawahnya. Kecil. Inna nubassiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabl samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa
كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر إتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. Tukallimanna, nanya panjang, Pak. Ulang lagi deh, Pak. Ya. Qala. Tukalliman nasa salasa layalin sawiya faharaja ala qawmihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiya. Ya ya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananam min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Wa barra biwalidayhi walam yakun ran asin alaihi yauma wa yauma yamu. Jaringan Andung kurang bagus. Iya. Off cam aja, anu off cam. Hilang. Pindah. Pindah kemana? Pindah tempat biar sinyalnya yang bagus, Bun. Atau Coba diberikan. lokasi duduknya gitu. Iya. Kayaknya nggak kedengeran, hilang timbul. Lokasi duduk. Keluar Omo dulu. Enggak, coba pindah ruangan deh, Mas. Seandainya Andung di ruang tamu, pindah ke kamar apa gimana gitu. Apa yang terbuka lah, kalau bisa yang terbuka gitu. Iya, ruangan yang terbuka gitu. Supaya nggak ada, ini kayaknya ada hambatan kayaknya gitu, jaringannya kurang bagus apa memang. Bisa nggak kira-kira Andung pindah ke ruangan lain gitu, ruangannya gitu. Kayak ini yang Andung. Udah langsung aja deh, Andung. langsung aja, kalau nggak tutup kameranya, bisa nggak tutup kamera? Diulang dari awal balik, Bu. Enggak, terusin aja. Enggak usah diulang. Tutup kamera, tutup. Kan aja nggak usah diulang. Ya, buka mic-nya, Mandong. Mic-nya ketutup, mic. Ya, coba diteruskan aja, nggak usah diulang, teruskan. Anu tutup wajah Andung. Enggak, teruskan. Deh. Lanjut. Deh, nama anu baca tadi tuh Bu Guru. Coba wassalamun alaihi dari situ ke. Wassalamun alaihi. Ayat 14 kan? 15. 15.
Wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut. Wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wadhkur fil kitabi Ya, hilang. Coba matian kameranya, Ul. Jangan pakai kamera, coba. Wadhkur fil kitabi izin tabazat kamera matikan. Coba matiin Tutup kamera. Matikan kamera nih, Ben. Coba Ya, matiin kamera. Memang di Siko memang angin kencang. Nah, itu bagus tuh. Wadhkur fil kitabi Maryama izin tabazat. Dong, itu ada wakaf mim ya, berhenti, tidak boleh diteruskan. Maryam. Tidak semua ya, tidak semua ada wakaf. Di saya Ya, tidak ada di mungkin situ. yang nggak ada mungkin yang Quran Arab gitu yang nggak ada. Tapi kalau orang Quran Indonesia biasanya rata-rata ada. Madinah. Quran Madinah nggak ada. Ya, Quran Iya. Madinah mungkin nggak ada. Kalau Nggak Quran ada. Indonesia rata-rata ada. Coba deh ulang lagi deh. Wadhkur fil kitabi Maryam. Coba berhenti di sini kalau Andung punya Quran Indonesia gitu. Kalau pakai Quran Indonesia. Andung, Andung, hilang. Andung, Wadhkur fil kitabi Maryam. ya. Bu, apa? Ada yang ngomong dengan Andung, Bu? Udah terus ini dong. Fattakhazat min dunihim hijaba. Memang jaringannya nggak bagus nih. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaram sawiya. Qalat inni a'udzu minka qala innama ana rasulu rabbik ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiya. Qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Jangan tertahan Qala di panjang punya walam aku baghiyya. Tidak panjang punya. walam aku baghiya. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyinu walinaj'alahu ayatal linnas wa rahmatan minna wa kana amram maqdiya. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Fa'aja'ahal makhadu ila his'in nakhlah Il ya. ila his'in
sampai sana Bu Belum saya. tanhid tapi jil. Oh, ila jiz innakh lati qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilaiki bijiz lati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Tusa Fakuli Ba, ya ba, Mandung tadi tusa kita ya tonya tidak dikalah-kalahkan mandung untuk huruf ta huruf kalah ya dipantulkan ya ya, Ndung ya. Wandung lang dari huzzi. Wa huzzi ilaiki bihis Bijil bijil bijiz bukan bijil bijiz innakhlati tusaqit alaiki dipantulkan ya Ndung. Jangan mati total ya Ndung. tusaqit alaiki rutaban janiyya. Iya kayak gitu. Silakan Hurufnya Mandi. barik-barik. Ya. Azim. Fakuli wasurabi wa karri aina fa imma tarayna minal bashri ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sawban. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Fa'atat bihi qawmaha tahmiluh. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت
ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين Bella buka mic-nya ya. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهو في غفلة Bukan wahwa tapi wahum fi وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا
Ibrahim la lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya Waskur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Bu Minda, silakan. Ya. Wa nadainahu min janibit turil aimani waqor. Ma-nya tidak panjang ya, Bu. Min Ya. janibit turil aimani wa qarrab. Wa nadinahu min janibit. Bu, bukan wanadi tapi wanadaina. Jadi Bu ngelihat harakatnya ya, jangan sampai salah. Ya. Wa nadainahu min janibit turil aimani. Kenapa dipanjangkan ma-nya? Ya. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. Wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wadkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Jangan tertahan ya. Bisolati wal, jangan jangan tertahan, tidak ada panjang ti-nya ya, Bu. Ya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Wa kana inda rabbihi mardiya. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya.
Wazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Innahu-nya ya. Innahu panjang hu-nya ya Bu. Coba ulang dari innahu-nya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabi. Minan, jangan minan nabi, nun yang kedua yang ada tasdidnya. Dari mana ulang, Bu? An'amallah Dari coba. An'amallah. An'amallahu alaihim minan nabiyina min zurriyah. Minan nabiyina min zurriyati Adam wa mimman amalna hamalna ma'anuhim wa min zurriyati Ibrahim wa Israil Ya, wa min dzurri, ditakan ri-nya karena ianya tasdid. Kalau nggak ada penekanan tasdid, kayaknya nggak ada tasdid dari ianya ya. Wa min dzurriyyati coba ulang lagi deh, Bu. Wa min zurriyati Ibrahim wa Israil. Ya, Wa min dari wa Israil disambung ya, Bu. ya. Wa Israil wa mimman hadaina wa tabain. Kenapa hanya dipanjangkan? Wa mimman hadaina, jangan hadai. Ada panjang ha di situ ya. Wa mimman hadaina wajtabain. Idza tutla alaihim. Maaf ya, tadi berhentinya enggak betul ya. Tabaina apa? Cuma tadi. Oh ya. Nah, Ya tadi tabain dibacanya. Ya. Wa mimman hadaina wa tabaina. Idza tutla alaihim ayatur rahmani Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Ya, Ulang. sujud tilawah dulu ya, Bu. Sujud ya. Dari Iza, Bu. Ya, kalau ada tanda kubah gitu ya, Bu, kita sujud, bacanya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau seandainya belum hafal, boleh baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 3 kali ya. Sujudnya bacanya itu ya. Kalau belum hafal yang ayat sujud tilawahnya. Terus, Bu. Dari mana, Bu? Khalafa diteruskan ya. Tadi udah berhenti kan waktu ya tadi. Oh ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us
Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salawat. Astagfirullah. Salah yang benar bukan sholawat, wawunya tidak ada harakatnya, tidak dibaca ya. Ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Nah-nya tidak boleh tertahan, tidak panjang. Ulang dari fasau. Ya. Fasawfa yalqauna ghayya. Illa man taba'a wa amana. Jangan ba'a, nggak ada a di situ ya. Illa man taba'a wa bukan ba'a wa dua banget a-nya itu. Itu ulang lagi. Ya. Illa man taba'a wa amana wa Illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulun. Ya, wa amilau Bu ya, wa amilau disamarkan ke shad, sholihan. Nah, itu ditekan juga ke fa ya, disamarkan ke fa. Ada dengung di situ ya. Coba ulang dari wa amilau sholihan. Wa amila sholihan faulaika yadkhulunal jannata. Faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'an. Syai'an. Syai'an ya Bu, syai'an panjang dua harakat. Oh, ya. Ulang aja dari Wala yuzlamuna syai'an. Jannati adnil lati wa'adar. Ada dua nun kecilnya satu ya. Jannati adninil ada dikali sih kalau dalnya ya. Ya. Jannati adnil lillati dinil lati ya adninil ya. Jannati adninil lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Hu-nya panjang. Ulang dari ya. Wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiyan. Ma'tiya ditekan ya tasdidnya. Ya. Ulang lagi dah. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Jangan ain yang dimatikan, itu yang mati amzah ya, salah kalau jangan ke tenggorokan tapi ma'tiya. Jangan kalau ain jatuhnya Ibu. Ya. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Ya gitu. Ya, terus Bu. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiya. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina
من كان تقيا. Sunya kenapa dipanjangin? Nurisumin. Nggak panjang sunya kan? Ya, Coba ulang lagi. tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Illa panjang. Oh ya. Wa ma natazalla wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina. Ibu hati-hati, hu-nya panjang Ibu. Lahu ma. Jangan cepat-cepat diperhatikan Ya. panjangnya. Ya Bu, sorry. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiyan. Siap. Kok iya lagi berhentinya? Ya, bukan iyan ya Bu. Nggak boleh di apa tuh ditanwinkan ya. Kalau tanwin itu berhentinya iya, jangan iyan. Coba ulang lagi Ibu, dibetulkan lagi. Dari wama. Ya. Wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya. Maaf Gitu ya Bu, Bu. masih banyak salah. Iya, kan udah ada Agak- contohnya di atas ya, setiap baris 2 di atas bacanya panjang 2 harkat. Jangan dibaca tanwin ya. Ya, kayak mansia, matia ya semua ya wakil belakangannya ya. Dari surat Maryam. Ya, maaf Bu, terima kasih. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya. Wa yaqulul insanu أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات
وكم أهلكنا قبلهم من قرن أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا أطعم الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم أدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا لقد
وأدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Ya, Ibu Rianis bisa dibuka kameranya. Ibu Rianis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Wa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihi walitubashshira bihil muttaqina wa Enggak ada wanya ya, enggak pakai wa litubash saja. litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum ri'sa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fis sama wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtasyara. Lembutkan sa-nya, itu sa bukan sin ya Bu. Man bainahuma wa ma tahtasyara. Di ujung gigi aja. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtasyara. Masih lari ke sini Bu. Mata tahtasyara, lembut banget ya. Sekedar menempelkan ujung lidah ke ujung gigi atas. Tahtasyara. Wa ma bainahuma wa ma tahtasyara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadisu Musa iz ara'ana Bukan iz ra'ana faqala li ahlihim kusu inni anas panjangannya iz ra'ana faqala
inni anastu naro. Inni anastu naron la'alli atikum minha La'alli. atikum. Dari Gimana Bu, la'alli deh. ulang Bu? Oh, Dari baik. la'alli. La'alli atikum minha biqabasin aw azidu alan nari huda. Falamma atahanu dia ya Musa. Ya Musa, panjang ya yang kedua. Baik. Falamma atahanu dia ya Musa. Ya yang keduanya panjang, Bu. Ibu. Ya yang Ya, keduanya Bu. panjang ya. Nudiya ya Musa. Oh, belum, kurang panjang ya. Falamma atahanu dia ya Musa. Udah, Bu? Udah. Masih kurang? Udah. Inni ana rabbuka laik jim itu boleh berhenti ya Bu ya? Apa sebaiknya Ya. terus? Jim itu Ya, boleh boleh berhenti apa sebaiknya terus? Boleh berhenti, boleh terus. Kalau mau berhenti boleh, tinggal nerusin aja, nggak usah perlu diulang dari belakang. Kalau kita berhenti baiknya diulang, dimundurkan apa langsung? Nggak perlu diulang, langsung aja. Langsung ya. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya. Langsung. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Nah, kalau mau berhenti di situ, itu awalnya usdud ya. Kalau mau diteruskan boleh. Oh ya Bu. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. Dua kafnya wa nadhkuraka katsira. Dua kafnya ya. ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. Kembali ke nomor 1 ya. Iya. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى إن اقذفيه في Tidak panjang Bunda ya. Qadhifi tidak panjang di-nya. اقذفيه في التابوت اقذفيه في التابوت فاقذفيه Fitabuti bukan ta. اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. Dijelaskan mati lamnya jangan فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي. Adul tasdid ya. Oh ya. بالساحل وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي لا تقر Ulang lagi dari ila ummika. إلى أمك
ila ummika kaila taqarra Nggak ada taqar lainnya. Kai takar aja bukan kaila takar. Tadi Mani baca ya pakai illa ummika kai taqarra nuha wala bukan a mande tapi ainuha sedangkan a ain. ainuha wala tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabista sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadri ya Musa Ya, mematikan amzah jangan ji yang mana ya? Mana tadi? Tumaji ji ya ke bawah kan bibir bawahnya tumaji jangan ji ji jangan ji begitu ji jangan ji 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 oke sama ji summa beda ji ya. ya Ji summa ji'ta ala qadri ya Musa gitu. wastona'tuka li nafsi idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu layyina la'allahu yakhsha qala rabbana alaina ayyafruta alaina aw ayyatagha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil rabbika Lanya panjang. ya la inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wala tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin mir rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla qala famar rabbuka ya Musa qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai' alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada qala fama balul qurunil ula. Mananeti sudah tiada, silahkan mungkin yang lainnya. Mananeti sudah minta izin tadi. Erni Bu Erni. Kak mic-nya Bu Erni. Bu Nur, saya juga minta izin, ada kegiatan jam 8:30. Saya mohon izin. Iya, Bu. Silakan Bu. Ya, makasih Bu. Ya. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Ini panjang Bu Rabbi Qala panjang. ilmuha indi rabbi
Rabbi fi kitabillah yadillu. Gimana Bu? Ibu, buku inda Rabb bukan indi ya Bu. Qala ilmuha inda Rabbi fi kitab. Oh Berhenti iya. di fi kitab. Qala ilmuha inda Rabbi fi kitab la yadillu Rabbi wa la yansa. Allazi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama' ma'an wa akhrajna bihi azwajan min nabatin satta. Kulu war'au an'amakum inna fi zalika la ayatil liulil Inna fi zalika la ayatil liulinnuha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Falana'tiyannaka bisihrim mislih faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifu wala anta makanan suwa. Qala maw'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyaran nasu du'a fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu summa ata. Qala lahum Musa wailakum la taftahu 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'azab. Wa qad khaba man ihtara. Wa tanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa qalu in hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yazhabu Yazhaba. bitariqatikumul Wayat haba bukan habu. bisihrihima wa yazhaba bitariqatikumul musla wa ajmi'u kaidakum summa tu saffa wa qad aflahal yauma man ista'la. Kandungnya. Oh. Fakta dulu. Patah. Oh ya patah. Ya, patah. Masih ada nggak faktanya? Surat berapa sekarang? Ada. Surat ayatnya? 5 Pak. Ayat 65 ya? 65. Ya 65. 65 ya? 65.
Qalu ya. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakun imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu fa iza habaluhum wa isiyuhum yuhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Andung? Ya, Andung buka.
Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqam fil bahri yabasa Lanjutkan. bahri. Ya, Lanjut, terus ulang ya dari ya. Ya. fil bahri yabasan la takhafu darakam wala takhsha Lanya panjang ya. Fi bahril fil bahri yabasalla, panjang lanya tuh. fil bahri yabasan la takhafu darakam wala takhsha fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ya bani Israil qad anjainakum min aduwikum wa wa'adnakum janibut tur wa wa'adnakum min janibut Wanya yang kedua panjang. wa wa'adnakum janibat turil aimana wa nazzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wala taghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa may yahlil alaih apa Bu Guru? Terus nggak ada negur terus. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihatum wa amana wa amila sholihan thumma tada wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum aulai ala athari Bukan au tapi ula. Nggak panjang u-nya ya. oh ya qala hum ulai ala athari Tidak dipanjangkan u-nya ya, karena wawnya tidak ada mati ya. Jadi panjang. tandanya. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika
wa adallahumus samiri. Miri. Faraja. Gini ya, kalau mematikan tasdid itu jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama jadinya ianya jadinya panjang. Ya itu tidak boleh dipanjangkan kalau dia bertasdid. Kalau dia nggak bertasdid baru panjang ya. Tapi kalau dia nggak bertasdid baru panjang. Tapi kalau bertasdid tidak panjang ya. Wa adallahu musamiri. Ditekan aja langsung dilepas ya. Jangan ditahan, jangan dilama-lamakan. Tidak boleh dipanjangkan karena ianya tasdid. Wa adallahumus samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afatala alaikumul ahdu am aradtum ayyahilla alaikum ghadabum mir rabbikum ayyahilla alaikum ghadabum mir rabbikum fa'ahlaftum mau'idi. Qalu ma akhlafna mau'idaka Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinnahum milna. Walakinna panjang nanya. Non dari walakinna. Walakinna humilna au Sakit dan dengung ya. walakinna humilna auzaram mirzina auzaram min zinatil qaumi fakadzafnaha fakadzalika alqas fakadzalika alqasam. Ulang dari faqadzafnaha, hanya panjang tadi nggak dipanjangin sama Andok. Coba lagi dari faqadzafnaha. Faqadzafnaha fakadzalika alqasamiri. As-samiri Ustaz, Bu Guru Ya, pakai miri, U ya. karena ada Enggak pakai U-nya. enggak, dimatikan aja. Oh, dimatikan. Udah betul Antung tadi. Ditekan ya, kalau dipanjangkan hilang jadi tasdidnya ya. Jadi kalau huruf yang bertasdid itu kita matikan, ditekan aja terus langsung dimatiin gitu. Jangan miri. Kalau miri hilang tasdidnya. Miri udah ditekan, tasdidnya udah lepas saja, jangan dipanjangkan. Kalau dipanjangkan hilang tasdidnya. Udah. Lanjutnya. Ulang Ustazah. Ya. Boleh. Fakadzalika alqasamiri. Udah betul. Sadaqun. Ya, masih agak terpanjang ya. Fakadzalika alqasamiri. Ditekan lepas miri, jangan miri. Panjang juga ya. Kalau miri hilang tasdidnya. Miri ditekan aja terus dilepas, jangan dipanjangkan. Kalau dipanjangkan tasdidnya hilang jadinya miri. Kan nggak ada tasdidnya kan karena kita memanjangkan rinya gitu. Ya, huruf yang bertasdid kalau kita berwakaf jangan dipanjangkan. Ulang Ustazah. Boleh sekali lagi. Fakadzalika alqasamiri. Nah, udah. Itu aja. Mandeben masih ada? Enggak ada. Nggak ada. Ya, Bu Dela. Silakan.
Bu Dela dah. Fa'akhraja lahum ijlan jasadan lahu huwar faqalu haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum daraw wala naf'a Darwaw walaqad tasdid qala Ra-nya tasdid yang ya mana Bu? adalah wala yamliku lahum darraw, ditahan tasdid ra-nya tadi belum ditahan darraw Oh ya iya. Tadi enggak tahan ya. Ulangi ya Bu. Coba lagi deh. Wala yamliku lahum darraw wala naf'a walaqad qala lahum harunu min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Qala ya Harunu ma mana'aka idh ra'aitahum dollu alla tattabi'an afa'asaita amri. Qala ya bna la ta'khudh bilihyati wala bira'si inni khashitu an taqula farraqta bani Israil walam tarqub walam tarqub qawli. Qala fama khattabuka ya Samiri. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min atharir rasul faqabadtu qabdatan min atharir rasuli fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafah wanzur ila ilahikal zalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra man a'rada 'anhu
فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزل Hilang أو suaranya. يحدث لهم ذكرا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا اسمي روزا udah nggak ada Desmi Roza Wade Saya lagi buru ya. Wa ta'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqada ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis nakuma minal jannati fatashqa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra
وأنك لا تظمأ فيها U-nya tidak panjang. ولا تضحى U-nya tidak panjang. ووسوس Abu Adri, la tama'u, U-nya tidak panjang. وأنك ya U-nya tidak panjang. Coba diulang lagi deh. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا على شجرة الخلد وملك بلا فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فإن له معيشة وقر بصيرا. Ya. Baca selanjutnya Sasni setengah halaman aja ya sampai ayat 30, soalnya tinggal satu halaman. Sasmi atau Imaris dulu? Saya nggak tahu. Imarianis itu. Oh ya, Imarianis dulu baru ya. Imarianis sampai ayat 130 terus sambung sama Sasni sampai terakhir. 130 Pak, 131, 130 ya. Ya, 130. Ya, saya izin ya Ustazah ya. Ya, Saya izin Ustazah ya duluan ya. silahkan. Iya, Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wala azabul akhirati asyaddu wa abqa afalam yahdi lahum kam afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika la ayatin li ulil nuha walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalam walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla dhulu'in syamsi wa qabla wasabbih bihamdi rabbika qabla dhulu'in
wasabbih bihamdi rabbika qabla Tulu. Tulu Ibu dengarin ya Bu. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Ya, Sudah, Bu? sambung Sasmi. Iya udah. ولا Sambung Sasmi. تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن ترزقك Nar. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي Bus ya bukan bus. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ya. Kita langsung membaca doa khidmil Quran ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bu Inorianis. Allah rahmati kami dengan Al-Quran.
Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih Ibu Irma Rianis. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan dari saya sebagai pemimpin. Saya lanjutkan kepada Mande Tati. Silakan Mande Tati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah membaca bersama juz 16 pada malam ini. Terima kasih kepada Ibu Zur sebagai guru kami dan juga kepada Radio Kebumenang sponsor kami, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan malam ini akan menjadi amalan yang akan kita bawa nanti ke alam sana dan mudah-mudahan akan menjadi pemberat ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita menutup majelis ini, marilah kita ucapkan astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan membaca penutup majelis. Kita membaca bersama Pak. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Juga dari saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan. Kita jumpa kembali pada hari yang sama, yaitu pagi hari Sabtu jam 7 waktu Indonesia bagian Barat dan jam 2 malam di Belanda. Saat ini saya sedang menunggu sholat tahajud. Mudah-mudahan apa yang nanti kita kerjakan dapat kebahagiaan. Dan kita bertemu lagi pada saat yang akan datangnya, itu pada hari Rabu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat beraktivitas pagi ini di Indonesia dan sebentar lagi saya akan tidur. Assalamualaikum. Di sini Bunda. Kenapa? Selamat sholat duha di sini. Belum, bukan duha di sana ya. Duha di sini masih tahajud. Oke, mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dimanapun kita berada. Amin amin ya.